Upper Dilajia Barim Majadar Sikari Timongorong Ningkan Pharo Soselo Bonta Pariwartana Tomon Jabjelang Claret Cluster Level Federation Lapen Indo Global Social Service Society atum Chelangsi International Women Day kata London Jengkha Hithialong Akimi Maruti Suzuki Niso Auto Agency Kapamanpon Karbi Longri Abirta ke lang repera do anaphan Kardom Pajiriglo Kardom Non Karbi Longri Abirta ke than Ponjia Bang Nilisami Josephine Tisopi Non Angton Ben Birta Arjuponik Sine Karbi Anglong Autonomous Council along non kachari bom BJP atum mai meeting along ta Karbi Anglong kaching thur olo mate chelardun lo pusi lamjai ponpon bonta penang Karbi hawar piniarnian ta thang kaching thurduna we pinta do bomlang Dhansari MEC constituency ka parlo Upper Dilajia Barim Majadar Sikari Timongarong Dipurong supipen kahilo kilometer cap an baksi dolo Laswarong kachu kimpon Ningkan Pharo Soselo bonta piniarnian ta KAAC lapen block penta thangnat kaching thura sai ke deng pona bilang Laswa hawar towar ka hengno mesen ki juna langawe lan chotakali network anta ave derajok pirthe dangalam kachini donjia phan anta ki sungdo koklo Barla por huchita me masab bak arbe ki janglote chehella ramasi une kopai ke langno jongsi komarne bang sodet pulote pe penchar chongnang si towar pian cheponang koktiti Silabang so hawara phanang jin sora non MEC killi ka phrang towar nang salam pivek thapusi labang so rong nimarli tumpen KAAC CEM Dr Tuliram rong hanga phan chuning ripon Li puji alami ke lalo la ke pilo lang punoi sung u mane tuwar punoi junan puanta hinu mane kisung punoi ni tum kisi pon pinip ta sung u mati mane peje e pinip pen pisi ni tum si pon bom asi thang ta vidyat lang ke yo thang ta nang pipi mati theklong le mati lang puta hanuk o ring mai hile dam talang tu dongar lok hitum la lang bang ni tum sung ik o mati lalu jata be itu theklong le mati jata be jata nang le ge nang rabi ge Kang tilan nang kibom la network pini tanang ve pon phun pini chingki ta net ta ve jata ve mati la si net bang nang po pulam le net ta lang ta nang po non la school long ta ni li sa antun dun igbom lo mati ke hapta wang tu nang ji pu ni tum la so lang ki sok ki sunga jok pen ni tum hapta wang ni tum tunun edelo hapta long 3 din sini tum tun un chorlo Mane dakta jo ana lang kahar nuk mati san ede lo mane ko lang tukle so gaim puta ho dongar rok man ni tum hedi parpun e san ede lo ni tum la sile non kedin anta ni tum la hapta tu nai puta ni tum tunun ede lo din sini tum tun uncor lo ke hai tuliram rong hang phansi mane la so tuma arong ki duk ki sung pen mane non la election aprang si nang mane nang rap thek nang pu pulu sini tum chuning riglo Laso hawar pinier nianta longle pata welang lasi prabjin pen longle pata ki PG aphan sikari timongara ratum chuning ripon tameme chithalo plotangte ningduk tameme atini tumda ningkan pharo isra phokep dak buchu de da phista me pini ani anta longle patan da ave labangke litum ningduk piglo lasi kudamlo plotangte difu pen kilometer cap at distance wet dakit Karbi Anglong Autonomous Council a headquarter difu dak difu pen 10 pota prabjin me nona kijoy pen pibom si nili ajulong bom lo social media lo thelong lo si nili tum phanda kiduk de ba kidu barim pu rang mathara nili tum phanda akijoy pen labang so pota bang nang semar pupo busi aki hai turam han pachini lo chunuri lo lapen Upper Dilajia Barim Majadara rong sikari timongarong hawar high school kabidera jok labang so hawar lokachar lianing kanaklim so maratum sai jok jesi Halloween kapreka school dunang koklo kiddu kachong da det pen ki cholong choratum ke kisung do koklo lasi Upper Dilajia ME school ahem upgrade ki ponji aphan chuning ripon mangke ha town one mangke dun thekhe deji lasi dak Upper Dilajia ME school pudo dak bangke
high school kya ve la si la so ha ME school ben high school pap graduate fancy ni tum la bang so juni dun la pen dun thu bang ke ni tum la bang so hawa long bang ke network ta problem o network bang ta nang pi sonte bu sinili mane sar phan akhe hai tu ra mo hang akhe hai phan juni dun la non ki khibom dansari local MSc KAAC EM Prodip Dipusa ningkan kre phoge chokpo KAAC dhansari pen MSc ke haidun bonta kaching thura saya mogi PG kali kilik judderapi bata isian ta keng pakan tanang chibi belang lasi non ke bangji MSc kilik hud alang lilong chirap che todon thek thedatpo lasi dhansari MSc aphan anning ke mea bang phu aphan kang YG aphan sikhari timunga rongara datum chuning ripon pen ningkan kre follow alang lik cho Prodip Dipusa ko pinian ni ta alang lik king bot ta velang daki wangi konse gasi labang ke nili party hoi pan ki sosodam pali party hinoda kolam gali party ke madu party tamisen office tame nili pudamang tu mangke jitu aki hoi tum karbenglo aki hoi tum same matha pame kanang ko non kumasi misen ma kumasi rong chilang thegi ma halabang pansi non ki bang gi MC husami alang tum matha et pen pameka pen si alang tum tiket toy dunang po lasi dak dhonsuri konstituensi ben ke alang ni pada dunang po jitu non ki khibom abang phu bang ke labang ke ni tum bang ke ining dok de tang labang ke Lakhain koirapho Nilip constituency ka parlu Koilamati Arlong Rupat High School along Claret Cluster Level Federation Lapen Indo Global Society Service atum patir pi ponsi Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow pot happy and ponsi keramtang thereni phainer kebarni International Women Day ni ka talon pon ada porphai keba por pen labangsu ka talon ajai mek paman pon bangso amai Claret Cluster Level Federation amai phi promilaterang pi pensi mai tari pon bangso mayalong aluhiman pen Nilip MSc Pobitro Rongpi VDC Chairman Proben Tokbi Nilip Development Block BDO Julite Rangpi Assam State Rural Livelihood Mission Block Program Management Nilip Block Amrita Hansepi IGSSS Coordinator Jackson Milik Arlong Rupat School Lothan Bangphi Lilite Rangpi lapen kapre ke thegi dingen tumche tongdon Mayalong aluhi sarpo pen kaning je pon ke unan ke swarlo ching thur pon thek ji aphan sai klem pon po la pen klem pon rapet lo nang pusi mayalong jai pon mayalong jasemet swarlo tuma ja kong la pen swarlo tum ke klem ke dam nang ji alam chathan chimum pon nilibarlo atto kan nu do an swarlo tuma phan bang pharo phli so se che tong dun si mayalong RDP dun nilip pen joysing teron Karbi Longri Abirta ni kadak International Women's Day Nilitum Ladak Midip Cluster Federation CLF Nilitum Ladak Paman Kono kasi pini Nilitum Ladak BO 17 BO an si Chitong Chot si Tamina nga Chitong ti Atundula kasi Ladak pini Lapangso International Women's Day ki Padon no pot bitum ni ngarong ulo athima sartum pen same baido tum pen ni senalam Nilitum Phan than pime la pen nilito la pang puson heloji nilito han ki than tika International Women's Day alam mithang a hem la pen mithang asumar phan la pen la ka to be mithang a chora phan sonsi chilang pon hekjima la pen ki porhi na thu same mithang asumar phan jongsi ili chithan pime la pen chipiri pime plongte la bangso sumar pen a joksi mo arni si hem la pen helong la pen nongri long pa along same alang ni tum pen a joksi mi pon po la pen a jok il pini arni la bangso International Women's Day alam pen a jok do an suardo tu nilitum chitong si la hai alam jumisen alam nilitum si than pon nong lo to tang tang nang tum pini la bang so ki paman pon along nang tum la bang so melo na chitong dun kona naten to na chitong la bang so lama nang li thanji ma nang chitong dun pini nang chitong dun ke dak BDC dak proper chuki hola dak panjan herhiri la pen dak proper chuki hola pen nang chitong dun no la pen dak koilomati dak dulo la pen apar dio pani la an pensi nilitu chitong konsi pini la bangso me nilitu keman konong lo
ton tang de pini nang tu labang so me paman pon aka prek pen da ka chirap do pen si paman pon ma ma nang tu la cluster level federation la so pen si nang tu jasi labang so me pachun pon Nili to mame CLF de le nili tum ke pachun pali nili tum de ta uke. La pasti IGSS tu alang li tum coordinator star Jackson Milik alang li sami ni tum long padudun la pen alang li ni tum phan pini kedam ke bang abar saita nili tum phan nang ki pon lo la pen ki jon alang an ke alang li pensi nili tum phan ka dor pon lo. There ni pioneer cap nijang Karbi Anglong district jengkha hithialong akehilo damjok plot pena kimia hemkonglong namponlong ikpo niso to agency ingpu pon peprang pastor NJKBA James Jerapen Bible kangthir por hipipon pen arnamangnu hirjumi hang pidunlo jengkha bazar committee maipu Joyram timung pensi niso to agency Maruti Suzuki hemkonglong kejora kulat ingpu ponlo bangso niso agency along ke longpon igji lake Maruti Suzuki company hemkonglong ansi longpon igji nangli to mahem kong longa ban pena kimilar igji polotang ti niso to agency long larpon longji lapen finance pen tami longji lapen nangli tom servicing a phana ke hello damjok plot pen chiklo jon pen phong niso to agency long servicing tami longji puta niso to agency hempu prodip dera pen ang pachini don lason si nangli tom kachini ja son joy ke pen kelong japan nangli tom niso to agency long an homri dam pen joy ke pen chini pon ikpo bangso niso to agency kang puponalong jengkha police patrol post IC Modon Das jengkha bazar committee maipu Joyram Timung jengkha vehicle owners association chunbang Sundor Teron jengkha driver association maipu Bilton Ronghang kes a jengkha head branch maipu Rukasen Tisu lapen Harlongsora Lamps chairman Peter Timung atum chetongdun jengkha pen Babu Teron Karbi Longri Abirta আমার এই রাইডর কারণে এটা হুজুগ এই মারুতি সুজুকি এক্সটু দিছে বহুতে প্রশংসনীয় আমি সদায় তেওঁৰ লগত আমাৰ মানে সদায় মানে আমাৰ যোগাযোগটো থাকিব লাগিব গতিকে এইটো যিটো পদক্ষেপ মাৰুতি সুজুকি যিটো লৈছে আমাৰ জেংখাৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধাৰ কাৰণে যিটো অটো এজেঞ্চি এটা আজি হ'ব গৈ আছে গতিকে আমি মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যেন আমাৰ এই জেগাত এইখিনি আমাক অপৰচুনিটি যিটো মাৰুতি সুজুকি দিছে আমি সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব এইখিনিতে কৈ মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিছোঁ Pinia Birta Ponsington Poniklo Dome Thakme Kardom